obzirom na pokrivalo na njenoj glavi, mogli bi reći da je naša današnja gošća jedna, nije vještica, nego dama, preljepa svjetska zvijezda Helena Šopar. Helena, osim manekenske karijere, furaš i ovu glumačku. Da, pokušavam. Tu sam još početnik. I kako ti ide? Pa, ne znam, to isto. Snimila si neke kratke filmiće? 2 kratke i 1 dugi film. Nemoj to kratke filmiće, da ne bi gledali. Sam htjela reći. Da, ja se ispričavam, mislim onako filmove umjetničkog karaktera. Završila sam 4-5 tečaja u New Yorku glumačke škole. Sad opet planiram dalje upisati, idem na satove za ispravljanje akcenta, satove za disanje, to mi je kao najveći problem, ne znam disati. Helena, koja je najgora neka stvar koja postoji u Americi, protiv koje se nikako ne možeš boriti ili pomiriti? Fali mi ta neka stvarnost šta je u Europi. Mentalitet recimo i kod nas i u Parizu i Englezi, mi smo dosta smo realni i stvarni, dok Amerikanci malo glumataju. To je isto lijepo da vidiš kod svakoga stalno osmijeh na licu. Da. Tako da ponekad, stvarno daj ajde, možeš mi reći da ti je dan u komi, it's okay. Da, pusti se. Da. 3 lonca su ispred tebe, toksični, papreni i mlaki. I prema tome su i pitanja unutra. Imaš svog džokerića, leprasa. Pa moram priznati da me malo strah. S kojim poznatim svjetskim glumcem bi vrlo rado voljela snimiti eksplicitne scene u nekom filmu kad bi ti se pružila prilika za to? Johnny Depp. Koji iz puške? Koliko je droga prisutna u backstage-u na modnim pistama? Kurvarluk? Jel te itko ikad pozvao da budeš eskort? Ne. Nikad mi se ništa nije desilo da mi neko nešto ponudi, a pogotovo da budem eskort. Ljudi imaju apsolutno krivo mišljenje o modelima kad misle manekenka si, odmah izlaziš van, partijaš, drogiraš se i to je to. Nije baš svaka Kate Moss. Mislim, možeš ti to raditi, ali to može raditi svaka druga cura i u Zagrebu i u New Yorku i u Novalji. Jednom sam bila prisutna, grozno mi je to priča. Nije bilo u backstage-u, bilo je u Parizu, u stanu jednom manekenskom i došla jedna cura iz New Yorka koja je bila onak divlja i nije slušala agenciju, zato što agencije stvarno ne žele ni da partijaš, ni da izlaziš van, ali opet ne mogu one tebi zabraniti. Ako ti izabereš stil da ideš svaki dan van, a onda ujutro se moraš ići na castinge, to što ćeš ti izgledat grozno i vjerojatno ne dobiti posao, to je apsolutno tvoj problem. Znam da sam se ujutro probudila i stan je bio ispovraćala je cijeli stan. Grozno. Neko je stavio nešto u piće, ona se apsolutno ničeg ne sjeća i nije mogla doći 2 dana k sebi. 2 puta smo na hitnu vozili, baš je bilo u komi. Znači, ipak kad na roditelji kaže nemoj da ti neko stavi drogu u piće, to u istinu i postoji. Da, to sam se ili baka kad ti kaže nemoj da ti neko joint stavi u piće. Zdravko Mirosavljević, da li ti je neki muškarac ikad slomio srce? Zdravko, mislim, kako se to pije? Zdravko. Je. Jel se brzo oporaviš nakon slomljenog srca? U stvari, koja je najbolja terapija? Čokolada. Nema salata. Mislim, ima i salata, ali i čokolade. Ja imam zapravo problem da se ne moram izdebljati. Sad se moram 2 kila izdebljati i ne mogu. I sestra i ja imamo prebrzi metabolizam. Niko mi ne vjeruje, niti mi vjeruju da jedem, a kamoli da još se pokušavam izdebljati. Evo, baš sam neki dan bila kod nutricionistice koja mi je prepisala dijetu za debljanje. Koji ti je sad status, ljubiš li šta, jesi barem seksualno aktivna? Ja ću iskoristiti sad tu praščić. Dobro, pravi iskorišteno, idemo dalje. Razlika između manekenki vani i ovdje, osim što ove u Hrvatskoj imaju veće sise i dupe. Dobro ti je pitanje. Ne želim nikog uvrijediti, ništa, niti omalovažavati. Dosta puta što sam primijetila, mislim da ovdje brkaju recimo pojam starleta, hostesa i manekenki. Vani recimo postoje posebne agencije za starlete, posebno za hostese, posebno za modele. Koliko postoji ljubomora među manekenkama, vani, među modelima i koliko vam ovi transseksualni modeli koji su postali remete vašu svakodnevicu? Znala sam da ćete to spomenuti. Kad sam pročitala pitanje, sam znala. Meni to apsolutno ništa nije čudno. Mogu uvijek uzeti za primjer Andreja Pejića koji je predivan.
jednostavno Predivna. ali stvarno... Poznaješ je u... Da, vidjela sam ga par puta i stvarno, kad njega vidiš, ja prva sam ostala, prva reakcija mi je bila koja lijepa žena. Najdraži ili najsmiješniji ulet nekog frajera. Ne dešava mi se toliko često da mi uletavaju frajeri, ali kad mi uleti, onda je to valjda najluđi koji je u toj prostoriji. Najniži i najluđi koji dođe i sa nekakvim uletom. Znali smo se moja rodica iz New Yorka i ja uvijek zezat. Ona uvijek, Helena, evo vani smo, idemo ti naći frajera. Čekaj, ja mislim da je Johnny Depp dosta manje, mislim niže od tebe. A to bi pretrpila. To bi mogla oprostiti. Tu malu sitnicu bi mogla oprostiti. Marta Čolak. Jesi ikad namjerno povratila to što si pojela? Nisam. Jesi ikad bila s crncem, odnosno afroamerikancem i koliki je, koliko visok je bio frajer? Nisam. Da ti se desi ljubav sa afroamerikancem, ili bi imala recimo problem da dovesti kući u Hrvatsku? Kako bi tvoji reagirali? Pa već sam ja zezala svoj status u vezi toga. Gle, 8 godina sam u New Yorku. Mislim, ne bi bilo čudno da dođeš Ako dođem, ako se desi ljubav, desila se ljubav. Najveći raj gdje si bila? Najveći raj Turks and Caicos. Turks and Caicos to je u Americi otočić. Sad bi otišla, ako se ikad udam medeni mjesec, idem tamo. Imaš li kakvih planova po tom pitanju, udajni? Ne znam zašto ja idem da ne uopće. Kako zamišljaš svoje vjenčanje? Svi planiramo ovako. Kako zamišljam vjenčanje? Evo, Turks and Caicos. Ili Maldivi ili tak neki otok, ne znam, 60-70 najbližih ljudi, najviše 100. Mogla bi to isfinancirati da svi dođemo. Dođemo. Malo ćemo se češće čuti preko Skype-a. U kakvim si odnosima ostala sa svojim bivšim, te da li si jedan od onih osoba koji bi se vratili bivšem ili smatraš kad jednom prekineš da je to kao knjiga, nakon što jednom pročitaš, više nije zanimljiva. Ja volim 2 puta knjigu pročitati. Ako je zanimljiva. Ako je zanimljiva, a film mogu gledati 50 puta. Moulin Rouge sam gledala samo u kinu 5 puta. Sa svim svojim bivšima sam ja u okej odnosima. Vraćala sam se bivšima 2 puta. Tako da, ali koju lekciju sam naučila, uvijek na kraju smo mi ko jesmo i teško da će se bilo ko od nas ne znam koliko promijeniti. Koliko je, Helena, uopće moguće uz taj tvoj lifestyle imati neku ozbiljnu i dugu vezu? Pa nije lako. Stalno si razdvojen. Pogotovo ja, ali ja bi uvijek našla, bila bi s nekim iz Hrvatske većinu puta i onda pogotovo je teško kad me stvarno nema puno u Hrvatskoj. Ali... Znači, ti dođeš jednom godišnje u Hrvatsku i onda se zaljubiš. Onda se vratiš. A kaj ćeš taj šarm Hrvata, ne mreš im odoljeti ni doćiš. Mi ti želimo da se udebljaš ta 2 kilograma, puno uspjeha u manekenskoj karijeri, u ljubavi i u glumačkoj karijeri. Hvala.